来关心国际新闻，挪威、爱尔兰甲西班牙因伫日治的时期，拢对外表示因要承认巴勒斯坦的国家地位。以色列虽发表谴责，认为欧洲承认巴勒斯坦国就是在支持恐怖活动。以色列嘛虽调回派驻伫挪威、爱尔兰和西班牙这三个国家的大使。Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat. Den territorielle avgrensningen mellom staten Palestina og staten Israel bør basere seg på grensene fra før 4. juni 1967, altså demarkasjonslinjen fra våpenhvileavtalen av 1949. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. 巴勒斯坦对这三个决定表示欢迎。目前联合国193个国家当中，有143个，也就是超过2/3承认巴勒斯坦的国家地位。即马连伫以色列亲密朋友拢无认同以色列伫加沙行为的时阵，挪威等3个成员可能会为长期讲袂法以巴和平进程业绩动力。以前伫辩解，耶路撒冷地位这议题一直无共识。以色列总理纳坦雅胡是坚决反对巴勒斯坦建国。הבנה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 挪威、爱尔兰甲西班牙宣布互人家意外，不过过去几礼拜，一寡欧盟国家都一直咧讨论承认巴勒斯坦国的可能。支持者认为，这场战争已经清楚显示，伫以色列甲巴勒斯坦谈判破裂15年了后，有必要重新推动两个解决方案。公视新闻黄文玲报道。